sa folklorom na ti. Igraj, zaigraj. Dragi gledalci, evo nas u novoj epizodi kviza Folklor Online. Ja bih danas voleo da se nalazim na slapovima Rajne, negde u Neuhausenu, Schaffhausenu, i da degustiram peglanu kobasicu iz Pirota. Nešto si zaboravio, Zvezdane, izvrstan kačkavalj pirotski. Ja sam za onu kombinaciju rakleta sa slaninicom i sa belim šardoneom. Dobro, može to kad se budemo sastali negde, svako će svoje da ponese, a naravno mi ćemo biti zaduženi za probu. Pre nego što čujemo ekipe i pre nego što se predstavite i pre nego što gledaoci vide u stvari kakve ekipe su ekstra spremne za danas, da mi vidimo situaciju kakva je u tabelama. Ja se nadam da nam šum slapova neće smetati da se dobro čujemo sa ekipom A koja nam se javlja iz Neuhausena. Ovog trenutka pozdravljamo ekipu koja nam se javlja iz Kola. Ćao! Ajde, predstavite se kratko. Ja sam Nikolina Jovanović. Ja sam Jovana Arsić. Ja sam Nataša Vujčin. FND Kola Neuhausen postoji već od 1982. godine. Mi smo više puta osvajali švajcarsku smotru, također i više puta evropsku smotru. Jedini smo u Švajcarskoj što ima svoju kuću, u kojom se i dalje družimo i funkcionišemo. Pozdrav za ekipu sa svojom kućom i za nekadašnje prvake CH festivala, a mi se selimo u Pirot. Selimo se u Dom kulture u Pirot. Pa, Piroćanci, izvolite. Ja sam Jasmina Statović. Ja sam Nikola Blagović. Ja sam Silvija Nešić. Ansambl Doma kulture vodi tradiciju od pevačkog društva Momčilo iz 1886. godine. Posle Prvog svetskog rata dobija naziv, to jest menja naziv u KUD Kosta Brašević, a posle Drugog svetskog rata menja naziv u KUD Predrag Bošković Pavle. 2000-ih godina menja naziv u Ansambl Doma kulture Pirot i danas broji preko 250 članova raspoređenih u više starosnih grupa, uključujući i hor i orkestar Doma kulture. Čuli smo ekipe i da krenemo da se igramo. Može? Ekipa A, 10 polja ispred vas. Vi birate prvi. Polje 7. Ja znam da je ovog trenutka rano negde u zemlji Kanadi, iza 7 gora, 7 mora, ali mi zovemo Sašu Bogunovića da ekipi A postavi pitanje.
Veliki pozdrav iz Toronta za obe ekipe učesnika u današnjem kvizu, kao i vama, Dragana i Zvezdane. Moje pitanje iz oblasti igre u današnjem kvizu za vašu ekipu iz oblasti Panonske zone, tačnije Zapadne Slavonije, i odnosi se na vrlo popularnu igru kod Srba iz ovih krajeva. Igra se plesala vrlo često na svim zabavama i događajima značajnim za Srbe iz tog kraja. Ja ću pokušati da vas asociram na naziv igre. Često, da ne kažem svaki dan, morate da ga koristite prosto zbog orijentacije sa datumima, danima i mesecima. Srpska pravoslavna crkva koristi jedan od njih i to je Julijanski. Julijanski uveo Julije Cezar 45. godine pre nove ere i koristio se u celoj Evropi do 16. veka kada deo država prelazi na Gregorijanski. Naziv igre se upravo vezuje za tu reč. Ekipa A. Ja sam više nego siguran da vi znate odgovor na ovo pitanje. Znamo. Ako je jedan julijanski, drugi gregorijanski, igra se zove Kalendar. 12 poena, kalendari u množini, ali je priznajem. Naravno. Bravo za ekipu A. Idemo ekipa B. Birate vi vaš broj. Biramo broj 6. I kaže Trezor Folklor magazina. Da vidimo šta je Trezor Folklor magazina pripremio za vas. Ekipa B, hoćete da vam ja malo pomognem da ne pitamo režiju ništa? Pa može. Kad dođete Ibarskom magistralom, prođete Kraljevo, pa prođete Ušće, onda dolazite u jedan grad koji je bio prva srpska država. Zvao se Ras. Ali ta oblast cela se zove kako? To ste gledali na snimku. Raška, igre iz Raške. Tako je, bravo za ekipu B. I ekipa B 10 poena je osvojila za ovaj tačan odgovor, bez pomoći, naravno, pomoći režije. Ekipa A, birajte polje. 8. Kad vi hoćete da napravite tortu, onda se služite sa svim i svačim, da to lepo izgleda. Kad muzički aranžer želi da napravi dobru melodiju, da nas ponese u igri, onda je to aranžer, jel? A vi kažete ko se nalazi na ovoj fotografiji. Mi biste li pomoć, ako može? Da li pomoć režije ili pomoć Zvezdana? Pa, Pomoć režije. može. Ajde, Ajde, režija. pomoć režije. Ja ipak mislim da je bolje da ste tražili moju pomoć. Evo ja predlažem, može, pored ove pomoći režije, Zvezdan da kaže svoju malu pomoć. Ja uvek krećem od početka. Ja uvek krećem od početka. Pa je broj... Jedan mislim, ali nisam sigurna Dobro mislite. Baš sam vam pomogao, ali od 12 poena ili 10 koliko nosi odgovor na ovo pitanje, vi dobijete 6. Idemo dalje. Idemo, ekipa B, birajte vaš broj. Mi ćemo ovog puta izabrati broj 2. Danas za vas svira Dragan Arančić iz Novog Sada. Dragane, izvoli. Veliki pozdrav iz Novog Sada, našim dragim takmičarima i svim gledalcima uz sljedeće muzičko pitanje. Srećno!
Ekipa B, mi smo u studiju zaigrali uz ovu muziku, da li ste vi zaigrali? Jesmo. Da. Je li vam poznata ova Naravno, melodija? jesmo. Naravno, da čujemo. Polomka kola. Naravno, polomka, to je tačan odgovor. I za tačan odgovor, Zvezdane, koliko poena? 9. 9. Hoćemo li da vidimo kakva je situacija nakon ove igre? Ekipa A 18 poena, a ekipa B 19. Idemo u napad. Ekipa A, birajte neko polje od 12 poena. Polje 1. Brzo misli, još brže odgovori. Ali svaki odgovor koji date mora biti kontraodgovor. Hoćete jedan primer? Može. Dušan Vujčin ima 4 žene. Da. Kontraodgovor, tako je, sve smo se razumeli. A sad ću ja da vas pitam. Postavljam pitanje, slušajte. Frulo je duvački instrument. Ne. Ne. Mađarac je igra iz Vojvodine. Ne. Ne. Crepulja je zemljana posuda. Ne. I za sva 3 ne ste tačno odgovorili i osvojili 9 poena. Svaki vaš tačan odgovor je nosio 3 poena. Bravo, devojke. Ekipa B, otvorite polje. Polje broj 10. Ekipa B. Zadatak da nam kažete ko je na fotografiji koju vam režija pokazuje na ekranu. Izvolite. Na fotografiji je Olga Skovran. Baš tako. Na fotografiji je Olga Skovran. I za vaš tačan odgovor osvojili ste 10 poena. Idemo dalje. Ekipa A, birajte polje. Polje broj 3. Mi smo vam iz Vukove riznice poslali jednu rečenicu koju je Vuk zapisao. Možda su se slova malo u tom putovanju do Neuhausena premestila. Slova, reči. Ajde vi složite to kako treba. A možda je i pao sneg, pa se zaledila malo. Imamo zbiljnije pitanje. Čitate ćirilicu? Naravno. Da. Onda sve znamo. A hoćemo mi da pročitamo za one gledaoce koji možda ne znaju ćirilicu. Savija, Drvo, mlado, se. Da odgovorimo? Mlado se drvo savija. tačan odgovor i osvojenih 10 poena da ga radimo. Da. Idemo, ekipa B, birajte vi vaš zadatak naredni. Polje broj 9. Gde ja stadoh, ti produži. Vaš zadatak... Što smo dužni, ti oduži. E, Tako glasi cela izreka. A vaš zadatak je da nastavite pesmu koja vam se pojavljuje na ekranu. A evo da vidimo, Zvezdane, hoćemo da pročitamo mi. Ajmo zajedno da probamo. Ajmo. Sad se vidi, sad se zna, koji se kome dopada. Oborili glave dole, sad se vide da se vole. Odlično, bravo. Se važi ovo glave? Može i oči? Pa glave, oči, naravno, sve da se važi. Jeste, bravo, bravo. 12, kaže režija. Bravo, bravo. Bravo. Idemo dalje. Broj 4. Dimitrije Diške-Golemović, profesor, doktor, etnomuzikolog, vam objašnjava o kom muzičkom instrumentu je reč. Dobro ga slušajte. Prati epske pesme, ima ga diljem našeg prostora, uz njega pevaju razni narodi i pripadnici raznih konfesija. Kako se zove taj instrument? Ja moram malo da vam pomognem. Hvala. Stavi se između kolena dole. Malo, ne onako veliko, nije violončelo, malo manje. Ima niti. Nisu to, Dragana, niti. Šta je to? To su strune. To su dlake. Od konjskog repa. Da. I ovako se gudi preko. Gusle. Tako je, 12 poena za ekipu A. I nakon ekipe A idemo ekipa B.
Šta nam je ostalo? Polje broj 5. I vama se obraća Miloš Rašić. Da čujemo šta će on vas da pita. U mnogim krajevima jugoistočne Srbije, a najviše u okolini Leskovca, Vranjskom Pomoravlju, Vladičinom Hanu pa i Pčinje, postoji jedan tip suknje, u pitanju je prosečena i tkana suknja, sastavljena iz jedne ili dve pole i ta suknja ima specifičan naziv. Mene ovog puta zanima kako se naziva ta suknja. Ekipa B. To ima jedan kanap gore prostije za vas i suknja mora da bude duga jedno 2,80, 3,20 i duže. I polako se nabira. I to se opaše oko devojačkog ili ženskog struka. Jesam vam pomogao? Da, ovaj tip suknja se zove futa. Futa, Pa evo. futarka. Ima više naziva, ali je tačan odgovor. Ali meni je interesantno što je odgovor dao muškarac. Odevni predmet za žene. Meni nije, on je to zagledao na svakoj devojci, tako da je to sve na mestu. Da li to dobro stoji? Da li je sve na svom mestu? U redu je. I sad, nakon ove igre, naravno, za tačan odgovor ste osvojili 12 poena. I da vidimo kakva je situacija sada nakon svih igara. Ekipa A i ekipa B su odlično odgovarale, znale su većinu odgovora, je li tako? Ekipa A 49 osvojenih poena. Ekipa B 53. Nadam se da ste uživali. Jesmo, hvala. Imamo još 2 kruga takmičenja između ovih ekipa, 4 ekipe. To bi bilo sve za danas, a mi gledamo rezultate. Između peglane kobaje i švajcarskog rakleta ima mnogo razlike, ali kad se zajedno spoje, to izgleda savršeno kao što je bilo u ovoj emisiji. Živeli! Živeli, čao. Hvala. Zdravo, pozdrav! Dragi gledaoci, dragi takmičari, to bi bilo sve za ovu emisiju. Vidimo se uskoro. Doviđenja, do skorog viđenja.